Legazpiko Ilinti merkatari elkarteak denda kalera feria antolatu du Patrizio Etxeberria eta kale nagusian uztailaren 7an, osteguna. Goizeko 9 hasita, arratsaldeko 8 arte, denden erakusketa eta aukerez gain, aurten ekintza desberdinak izango ditugu. Trikitilari eta dultzaineroen konpainiarekin batera, paella solidarioa egingo dugu Saniko kuadrillari esker. Gainera, erosketak ordubiak baino lehen egiten badituzu, 100 euroko 2 baleren zozketan sartuko zara. Asier de la Iglesia ere gurekin egongo da, Mudita Garagardo proiektua aurkezten, esklerosia anitzarekin bizi diren pertsonen bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. Hola, muy buenas. Soy Asier de la Iglesia. El día 7 voy a estar con el food truck de cerveza Mudita en Legazpi. Os animo a todos que si cada cerveza que compréis vais a colaborar con alguna enfermedad, ya que cada cerveza va a la investigación de una enfermedad, sea esclerosis múltiple, esclerosis lateral, cáncer de mama, la enfermedad de los huesos de cristal. Bueno, ayudamos a muchas investigaciones y creo que es un proyecto muy bonito, así que os animo a salir y tomar cerveza Mudita mañana y tarde. Un abrazo a todos. 3 lauterritara sorgintxulok eskinitako jolasak egongo dira umeentzako kale nagusian eta Patrizio Etxeberrian. Lauterrietan, Eneko Gutierrez Legazpiarrak magia ikuskizunarekin txundituko gaitu. 6etan, xakea gustuko baduzu, Markel Besga Legazpiarraren aurka lehiatzeko aukera izango duzu. Eta 8etan, egun amaitzeko, Jose Manuel Paternainek musika emanaldia eskainiko digu. Denda kalera, bilatu zure aukera!